Krista te khin thu te bung som ni pasari na chen thum na puithiam le levia chi mi pakhat hi pathian in rongbol na mun atana aloruat tempula pathian chi baibuk tura hankal to anni a tempul rongbol na a telve chu ham that na ro pui tak ani a puithiam le levia chi pakhat hian choi moina dong anin ti dun hle nge a ma se tu ani shat po shat leilo na tuar nei ta na rong han bol chu anni e mina han ti oma an ngai lo an mishing puiti ta na mal som na ni tura pathian in hun rem chang tak apek chu an ngai tha ta ani voina po an ma ni anga tiswal mitam tak an om an ti tur te chu pol ni a an chena pakhat chu pathian dan khwa khir na hnuaya thil ro pui takte anga ti tur chi te ani a apani na chu thil te naw an ti mai nangma in mangai angin iveng te po mangai ro ti thupek thla thamna ani chu mishing lungpuam na in a on lam apiang tumfum fe omlo kai shwai na angze la om ani ber chu chuan nung chang ati mel hema diklo taka Krista sakwa lantirna ani bok michen khat chuan mishing te tuarna chok jang khai tura rongbol na nei hi an ti ve amoi lo ni in an sha midang tam tak mishing taksa temple te kholo tu chu mu sit om tak niangai an om bok engemo awanga re theite ngai tha tu te po an om an ma ni rin dan ve in Krista rongbol na an thoka thil lut om tak din tuma anin ngaya naro pui tak thok ni nge in anin sha a mimang ang te le tla cham te po an mu thei khop mai naro pui tak thok mek nia anin chiat lain pachia te obet tu an ni loi si pachia te mamo ngai tha le an chan vo lak vo sak din hun shi om le har sataka an din tira chu te chung chuan an thil ti a thiam anin chan tir thowa Kristaram ti zau tu a po an la in ngai tho midang tam tak hun khir laya an u naw te emo veng te emo tran pui tum lova an tal tir mai an ombok Christian nia anin chala wangin masial takpo ni ma se an mi en san te chuan Krista ai o tua an ngai thovin an ring ani mai thei lalpa chia lo nia in ruat na zong te hian pathian ne na in thurwal na an nei lo awangin an mishing puite hne na pathian mangai na luang zel tur an dang chat fo ani mishing thinlung le ka achanga pathian hne na fakna le lom thu soina choreng tur dan cha in a om fo bok chutiang zelin a ming thiang hlim awanga ro puina te kum khot lai tluana arama om reng tura adu ngoi ama nun nge apek sakate chu rokin an om ta chin ani pathian thu tak kan nun chwa pui awanga khovel mi te nun khoi dang lam sak thei tur kha len nei lovin a om le chin sa khomi taknia in chal hi chu an tam mai ma se chu ringot chuan kori atu te chiam lo Krista zui tu te a kanin chal ani theye pathian thu tin ring tuwa kanin ruat ani thei boke ma se kanin chal na chu kan ni tin nuna mu tur a si lo chuan kan veng ten an ni hlo pui don mia lo kanin chal na chuan van sang po thleng ma se Christian kan ni tak zet lo chuan keima ni emo kan mishing puite emo a chandam chuang lowang in chal na ringot ai chuan en ton tlak nun dikin khoven mi te apui na sajok dayang ma ni masial taka thil ti rengin Krista rongbol na ati changtlung theilo a rongbol tua in chal te thinlunga
Kristan lainat na duom tak anei ang chandam an nih theih nana mihring te a hmangai na thuk tak ang kha a ve a tul Pathian hne na thil hlan kan pek theih te ain mihring te hi an hluzawk dai ani naro pui tak nia lang atan kan thar le zung zong zong mang ma ila pui ngai te kan hoisana kan ngai tha a mi khwal te chanvo kan haider si chuan kan rongbol na chu lalpan min pom sak bik lawang tharau thiang hlim na tho zara ti thiang hlim na hi mishinga Krista nung chang phun nge na ani a chanchin tha sa kwa po hi mishing nuna ataka Krista chen na ani nung changa Krista khongai na tarlan na le thil tha ti a lan tir na ani bok chanchin tha chawbul le chumi mu thei na nun po chen shan thei ani heklo Christian te na an pal tlang le an rongbol na te chu Krista nun lan tir tu an ni vek tur ani Pathian ngai sakna in nga na chu mangai na ani a kanin chal na chu engpo ni sela tu ma in ma sial na tel lova an u nau pa mangai na an nei lo chuan Pathian mangai na thiang hlim an nei theilo chu tiang mangai na thiang hlim chu midang te wa mangai tum na a nei ngot thei ani lo thin lunga Krista mangai na nei phot a chul ma sial na hi Krista a kan chhun lu bar chuan tur na om lovin mangai na chu alo chor chuak mai thin Christian nung chang fam kim na chu thin lung chung atanga midang te poi du na le mal som du na alo chwa renga van engin thin lung alwa kha a mela po alo lan chwa hian nei thei ani